Minisita Henry Musasizi yagambire ebi aha mukoro gw'okutaha ntebe omusabadikooni wa Bubare Archdiaconare Oscar Mwesigwa gukorirwe aha mbuga z'obusabadikooni omu town council ya Bubare omu district ya Rubanda. Bateitwe n'omwana n'omulukwera mubere imwe bali n'omutosha tawarugaho okuruga hati n'okusiro byona. Amina. Paulo akakwasa tuliseo ya mukwasa ikanisa kandi ya mukwasa mazima gagalimu bashe abali na mazima abishe ngo balimu abakurasa bakusaba malirize yaje tulinde icyo wakwasibwe umwana w'amazira sirafo utine zo kumutamu haya wamutwara kutoma mu tekniko arabasa kubisharira hii abase kwisha atandika kombe kwa mamashu abunaka sente na wayesa. Aha mukoro nigwo gumwe Musasizi ashabira abebembezi aha ndengo zona okwatanisa na gavumenti kurwanisa obworo mu ihanga. Turebe ngo ekigendererwa kya NRM government kya President Yoweri Museveni twashyize inyuma rero abantu bitu twabasa kubera ku muhanda wo gutora abantu bitu babasa kubona sente rero babasa kwebizaho burundu. Atakatunjire bukuru obu Reverend Mwesigwa abe naye bembere ekitongole ky'ebyobwegese omu bureberezi bwa Kigezi. I want to congratulate you. Mwe bali mnoka kwegesa abaana, mwe bali kuhayo bwire, and I want to tell you this is the beginning. Our motto is Rubanda must shine. Omugandi abikiriza abayishaka Abana Archdiaconare izoba lya nyuma bazyo bazagwiza obuhereza bwa Lekanoni lya Bukaterebe obwabire nahumura emirimo ye y'obukyebezi omu kanisa egi ahakorire emyaka 30. Lekanoni lya Bukaterebe akatandika omurimo gw'obukyebezi omu kanisa ya Ishaka Abana omu mwaka gwa 1994 bwanyuma y'okuronda Reverend Elfaz Muhirwe omurimo ogu agukozire kurungi kumara emyaka 30. Ninyijuka ngo sisi z'umushari zibambiri nkaziguramo amabati n'agashagazi cy'umunka nasikiro ninjijwe zinte zaha omwami Katerebe yagumana ngura tabanijura abantu baranganga kuna bera kikango mukashishi na yicura Katerebe ninji atigize kureba bize kureba ndi umwahoro twateka kashayi twanywa Katerebe yagaruka Ishaka nagumana interana na Katerebe ngo munywani kasheshe n'abaningambira ba morning service ani mbahurira ndikubagambira ndombwiro umuntu nomureba jwire ukanaguruka azango mukoti ana wishe muno mukustai akabatizibwa akugamba ho atinyo murebere we yakozere mushize we kata kumanyira ngakureba oryo mukoti oryo no ugamba byo ndakugira umujasi no ndango umuntu asingwe ki mwana ko kureba abantu bona bakomerwe bari kanya mushekera utakagira ngo bona barya mushekera babizire ki jona baze muri cyo tugende tubataye. Reverend Canon Semuhumuza obirari omubulizi w'enjiri kandi nawo wakozere na Lekanoni Eliabu ashabira bikiriza okugira ekibayega kihangwa habuhereza bwa Kanoni Katebere. Niwe gire kiwayega abantu babaroho koro botachiroho bamanye ngo ukabugizirota oreka kuzaho keba abantu bijaje echo habaro Katerebe tukataka kireva habaro Katerebe niki tukiri munawo ubwo kuyisa abahore bona bakozireho ukuno wabo bikumira mukaga akanye bamajya yonkozere n'abawo 12 abimperi abawo 12 kuyo babiri atari ho mwawo 11 ragasimwe ibembere kanse kumara myaka 29 ni mu mwaka gw'umukisha byose ibembere kanse njwereza ngikora kandi kanse kikakunda na yankunda Yesu nadira mbabarira mbabazi kandi
kandi bw'imbabazi. Gashaka Job namanya na Abraham Muganza.